le voina kan press meet te kan journalist te kan in ko le ania ron kal kan in sil chok chuk chuk na a an ho tu ten press meet te ma soi fia thange an ti awangin kan hanin ko ania e voina hian kan official text lam official step po engemaw zo bel du na te nei chuan siang chuan chang thi turin arin bot sei ani hei voina ni thum thlakwa sang ni somni palia petrol le diesel atanga chia lak value added tax ti punchung changa hian mizoram mi puite siat ngai in sil siat na le ngen du sang sang kan nei te kan ta lang don ani a petrol le diesel atanga vet ti pun hi thil har sa tak le ngai to na thui tak man ngai ani a ngong angai anei tur le puiten har sat na an to thei tur thil tam tak ngai to lok ani in hun rei to tak atang khan boi pui lo ni to a mizoram mi puiten thil man le vei wa na a to kan hlo na hi kan trom puya chiate pung tu din huna om hi thil nuam le ol ai lo tak ani ba ka press mi te ma chon fo te hi minister tan chuan a hau takin tong sual le mi poi soi pal te a hloma se tak chungin mizoram mi pui ta ta na thaber tur ngai to chunga ti kan ni ti min thiat puya sarkar din mun thatiam chunga he chia kan ti pun chan hi mi ngai thlak sak turin kangen tak meu a cheu kumtir lama chu chu ni som basari thlan hi sang hi som ni pali anani a kumtir lama khan mizoram resource mobilization committee atangin petrol le diesel man ti sang turle november sang ni som hi pakhat ta an chia lak zat avet rate petrol a za som hi panga diesel a za som pali point panga panga manga chia la le tura ngen na khau tak mai taxation department chuan kan donga he thil hi ngun taka ngai to ani hnuwa an ngen na hi zaom kan ti ba ka kan ruala petrol le diesel ti tlem tu ti hniam tu state dang te point an ti to chhole ta hlom awangin re thar mang turin ngai to na kan seng chhota a kan soi lek du chu elai hnaya po assam te nagaland te re tan an ti hiama ani hi chuan an ti sang le dei to a then phei chuan ti hiam le to chen ti sang le chu tiang te chuan state dang hian alo khoi chenwal to ani petrol le diesel a chia ti san top ai chuan mi puiten an thria thiam zok theinan ti in road infrastructure ses le social infrastructure ses service ses mga ti san so ni se kan ti a hei hi July ni hi sang hi som hi pali a council of ministers meeting in petrol le diesel avet kan lak ti san rot na apom voi khat na ang te pon ni anga heminu hian rules siam that ngai te siam thale in council of ministers te hian kan boi pui chun zom chhota ani mizoram tan chon petrol le diesel atanga ses lak hi thil thar ni ma se state dang te chuan ming chi rang rang mangin an lo la reng to a minga khan kha lekha kan in pe ka khan a rang rang chu mu thea road development ses ti te tam ber ania special infrastructure development fee ten te thenin attention employment ses ti ten la a green ses ti te pollution surcharge ti te khatiang khan I assess ang zong te surcharge ang zong te a percent kan nei ba ka hian an ni chuan an lo la cheu to table kan ena po khan fiat o me kha kha tun september 30 ra data ani mizoram hi chuan avoi khatna ni in mizoram vet rules poti danglam ani nge ani road infrastructure says hi road fund act sang hi le pasari ne na kal kopala ani in kongsiam thatna atana mantur ani a he thil hian kongsiam na atan sum kan tlak samna chu engemaw chen ati ziom don ba ka kongsiama na thop tu te officer te le minister chenin mo phurna accountability sang tak abel dona kongsiam ani in litar khata cheng hi kan pek kan che chuak anga tunai ngun le zuala kongsiam
kan vilba ka kong ti chezonga mimal sum don na le pol thil da thin te po anin kil toi sot kan be se ani he thil hi zpm poina kan soi kan tawlan thin good governance sa po atelin kan be se a kan atel in kan sia a ti nge po kan du thil ani a accountability an ha thok tu ten mo phurna alak tam deuh deuh theina tur hi ngai tuang ngai ni kan ti a chumi konga chuan he ses la ka hi a oma kan han ti chota ani social infrastructure services hi zirna ti changtun zirna in ti changtun na atan te resel na kai hnoya manatan te skill development le meichhia te choi kan na women empowerment atana mantur ani a he thil hian khotlanga kan har san na tam tak po ati zi om nge kan be si tlat ani Mizoram cheng te hian chia kan pek tam lo wangin vet rate ti san top ai chuan a man na tur om sa a chia tu punna siam hi a fel fai zokin mipui te po zokin mipui te po mi lo se thiam sam turin ka ngen tak mewa petrol le diesel man hi sang view angin lang ma se kum hi kalta chu chu November ni sang hi som hi pakhat ane kum hi kalta a petrol le diesel man ain ala thiam zo ka ni ti mi lo se sak turin ka ngen le chu ane November ni sang hi som hi pakhat khan petrol le diesel chia hi cheng saria ti hiam ani in a chen hun ber chum ani a kum sang ni som hi pakhat khan petrol le diesel atanga chia lak zat kha za som hi panga le za som pali point panga panga ve ve ni om zia chu petrol a za som hi panga diesel a za som pali point panga panga tinani anti chet ma in anti hiam ma in chuan cheng saria ti hiam ani hnuwa petrol rate chu cheng za pasari point pakhat pahnih atangin cheng za le pakhat point pathum biala tlatha in diesel po cheng som ko pasari point pariat pakwa atangin cheng som riat paruk point pathum pasaria atlatha ta kha ani a cheng sarina tla hiam kan tina a I cheng sari chi chi in tuna a number ka swe kha ain thlau lem lo chan chu notification te anan chua kha te man ani khan petrol man hani a base price an ti a hi alo danglam to thina chu wang chuan cheng sari chi chi khan a danglam chho talova chu chu e kan lo hriat tan petrol man hi a che a diesel po ti khan khamia sir khan e a danglam thina notification chu nu khan alo sang le a then alo hiam le a cheng chuan amana po halo danglam ta ni sarkar masain petrol le diesel ati tlom chan chu central sarkar in petrol le diesel man chenga le cheng som chenga kha petrol ani a diesel cheng som a ati hiam awanga state lamin ti hiam ve tura angen ba ka state chen khatin cheng sari a anti hiam entonati ani khati la central sarkar in state sarkar te ti hiam turangen na chu CM Hasa Khan zaom ti in ati hiam ta ani a tuna hian petrol man hi re thara chuan cheng som ko pakwa point pati pali ani chho to dona hei hi ti hiam ani ma sang hi som hi pakhat ti hiam ani ma a zale pasari point pakhat pahni nen chuan lain thlau tak ania cheng sari cheng riat donin a lain thlawa chutiang bokin diesel man hi cheng som riat pariat point pahni ti san bial pahni ti san ani chuan kum san hi som hi pakhata diesel man ti hiam ani ma kan pek thin cheng som ko pasari point pariat pakwa nen chuan cheng kuwa point pariat pasari in cheng som don in a lain thlau ani hei kha chu san ma te pokan ti theya anti hiam ma te pokan ti theya anti hiam nu kha han en le ta ila cheng November tha a cheng sariati hiam ani khan petrol kha cheng za le pakhat point pathum biala atla tha a tuna petrol man hi ti san kan an ti san le nu po hian cheng som ko pakwa point pahi pali ani khati hun la ti hiam an ti hiam la ya aman nen chuan cheng hi le naya rukin ala tuna kan petrol man hi ala hiam ta thawa tin diesel po khati laya atlang hiam na sang hi le som hi pakhata khan cheng som
ria le paruka ata thani ria 2 point pathum pasari ata tha a tuna kanan ti san vele hian cheng som ria pariat le naya nia sang chowa chu chu cheng khat le na som panga angani a heti om thei chan chu khatianga sangni som hi pakhata ret an ti niam nu khan petrol man khat la niam ve zela atla thatial tiala chumia chuan kan chia lak po alo tlem sel tani petrol man atlang niam chon khata tanga percentage la a chia la tur kan ni wangin a percentage anga han la khan cheng nge ne amma khan sangni som hi pakhatan ti tlang ma khan 25% ania za som hi panga anan tin hiama za som boru point pahni pathum ma khan atla hiam tani za som boru point pahni pathum khasu a hiam khop maya india ram state a chon a hiam ber pol kan nia khati lai khan hei a cha ta po kan en thein ka ringa helaya hei hela he mizoram khachu aron dum tawa meya a chung zo hi state dangan nia a toilama hian chandigarh gujarat meghalaya tamil nadu an oma ka kha are tang zong chuan ani a chumini wang chuan state dang phei kha chuan whichever is higher ti kha an nei ni khata khan an ni chuan aret khan ti diama a rupi sak zo han an ti sang le thunga a rupi so ma han ring ngat ngata kha kha an ti dan ani kho ke ni ai hiam si a chiang zong chon la tam si kha an la om le cheu boka mizoram hi an hiam ber pol kan ni a chu wang chuan i har sana kan tok bok si a mi pui te har satna ti kiang tur chon sum kan momo chumi tan chuan chia ti puna ngai ni ti kha resource mobilization committee ina an ron soi po ania ke ni pon an rot na te zaum kan ti a an thu oi tha kan ti a an rot na po an ang ring viawa steng chuan a minute te pon mi ron thona tin finance department lama tang te pon ti sang tu ra khiat tirna ang te kan donga hi march la de khan ni to a ruam han nei chu akal na arei to khop me march ni ru khan a department ang chuan kan dong to a amaro chu nge ne a hun te nga ve nga ya rules siam nga ya cabinet meeting a po voi khat mai ni lo voi khat ai tam soi ho ani chumi ni wang chuan tun hi kanan thlenga hun po ala rei khop mai ril ru po a hriom a hnong tur te kan ngai tu a min beina tur zong zong te ngai tu anga ya chuti chung chuan kan mamo bok sia tin helaya man so a sang ta bur emo to ta faka kan hriat na hi amma atlang niam lai sang ni som ni pakhat ai po khan tuna kan petrol rate hi kan ti sang le chungpon ala tiamani ti kha mi puiten nin hriat sak turin ka ngem chewa sang ni som ni pakhat november atanga tun thlenga petrol man tlang niam tak doi awang khan india in are tlom zo kin a lei thia petrol man ti tla hiama khamini wang khan kan chia tla lak po atlang hiam ta zela chumini wang chuan kan trananga ya kanan ti sang aret kanan ti sang le chungpon sang ni som hi pakhata kan leina ai khan ala hiam ta chewani chu mi puiten mi hriat sak sang turin ka ngen chewa tin sang ni som hi pakhata khan retan an ti hiama kan se suala ni lo chone kan officials te pon an lo zir chiang an lo chin chia a motor chuan man kha tlom chuang lo ni cheng sarinat la hiama ni di tara amaro chu motor chuan man te a tlom pha chuang lo wa tiang khan kal zela tuna ve thung hi chuan an tingan ti don kan hrelowa motor a ei zong te po khatiang zong ril ru a tlom pon an ti hiam chuang lowa a san pon ngai to nangun tak senga mi pui te ta na thokan ni ti hre chunga khatianga ti sang lo sam turin kan in nge na soyang khan a ma ti niam ain tuna hian ala niam chewani tia kha mixet sak turin kan ngen chewa diesel ro cheng khat le na somuk panga in a ma ai khan an ti niam lai ai khan a sang chewani tin hemi chung chang chu du to kila thil pakhat mi puite na kan hriat tur ka du journalist te ponin la hrelo mai theya taxation department in a kan hala na dang le hi kan hriat anga in ka hri a chu department works a gst kan lak to tur hi kan la tan mek to boka a then chun boy khop maya minister mi ang phei chuan a hriom du khop maya a thini mi ron chhuat chala enga tinge soilo kan ni si lo an tia amaro chu dan ania dan anga kal kan dua film khur tak chuan kan kal ti boy ro kan tum lowa hei
SOR kan tia schedule of rates mangin department te hian an na tur te an chu thina estimate an siamani chu SOR a chuan GST atel veka department in nan thota ka chuan contractors profit za som an han paya chu tok mai nan ria department te nan thoka GST petelo chuan tikhan GST omakha sarkarin achang talo thina department works an halian tak tak te then pheju lo kala kan hret chawa awi kan ti ni awi tak zeta chuwang chuan kini sarkar chuan lak kan tuma kanin ngai tua na sa kan rel ho na sa minister hoa po chuan tuna tang chuan noi som china noi som nga thleng za paruk lak ani to don ani hei ki mania kan siam thar po ni chuang lowa hei notice ta hian services an ti bi ka hi thil siam chuan ni lo mani thiam thil manga sumde chuan na hian kum khata noi som ai tam mina lak lu chuan GST hi za som riat pe ka ngai ni GST on services ti ni a amaro chu kum sang ni som pakwa khan Mizoram sarkarin composition scheme siama chumi notification a chuan noi som ngan hloilam panga hian za paruk pek theina aron siamani chumi chu kini chung kan mang do na noi som chin noi som ngan hloya za paruk an penga noi som nga chung a ve thung chuan helaya tute moina departmental work an lo va en kola a service supervisor ani na anga service va pe ni chuan za so priat kha chi a pe ka ngai don chu mi pui te pon min thiat pui kan du a sarkar na nia mi chuan again yang amman na turingot ngai to ti te mi ngai to thina menan soi boka tiang hi ni leang lo thei to pin ma kan la a MLA ang ten ration card te le thil dang a te kan bula om thei ang chi kan MR ang te ti hiam ten lo nia chu ba ka chuan state sarkar hian abik takin taxation hnuai hian mi pui te tunda chun he kan an ti ni me petrol lamma kan chuan ani maya amaro chu he chu ti rol chuan GST a te tin profession tax a te po huang kan zawa tin GST a po again yang departmental works a khatianga alo fang mano e ni to me ang chu again yang estimate a om to reng si kan pek lawa kha sarkara lak lu dan kan ngai to chu tiang chuan ma kan la me ka ta hian mi pui te pon min lo siat puya lakina po GST lak chung changa te a tu te no mo an la lo riaw rian na omani chon ron report mai tu taxation department hi kan lian lem lova bising to kan nga lova ta sum dong an lo tam to sia kan hu loving kan riat loving kudam lian pui ten lo neya tiang chuan sum don na mitam takin lian tak takin an lo kal pui ani mi pui tenen kan chan ho anga ya ke mani tan fikani sarkara suma tam chuan ke mani tan ke mani ham than na turin sarkarin amang tam le thei do na chumia chuan mi pui te po chan ho puya chan rol puya ka som chewa i bei zelang u iti zelang u complain in nei ni chuan asia ngei te pon ron ti ula in hing te po ram mangai tu te po ron ti mai ula kini aro chuan thutling ani chuan kan lo endik zelang GST a hian pelo kan tama adika inziak lo kan tamboka he thil hi keni chuan a Christian lo kan ti a biakina inkhom ve thin fa te hna thu tha soi thin te tan chuan chia kan pek nge ngei tu ke mani ina kan ti tu a kan chan vo te po ni khle a ani chawang chu khatinga kan ti lo ero hi chu a Christian lo kan ti a Christian takin ikalang u chia kan pek a ngai na hi chuan chi ipeng uti in zoram mi puite kangen chewa ato bera chuan hei wena nia petrol e diesel a chia kan ti san chung changa kan in ko khoma mi puite min lo sa thiam sam turin kan ngen chewa apung thu ra kan ngai ai hian ti hiam ani lai ne na ngai to chuan apung lem lo petrol mana lo tlan hiam waka diesel po atlan hiama kan chia atlat hiam box sia kini ro chuan ti thei dang kan nei lowa kan ti puna hun ve to a
state dang pun an ti pung to an ti pun na rei to ni chen phei chuan tiang chuan ke ni hian an hu khoya an hung lama kan ti so ve ta mai ni ti min siat pui motor a izong te pon heti lama hian min lo se thiam thang turin tangin chiu ni kalome departmental work sakha GST kan lak to tu noi som atanga noi som nga so wa chon 6% abak zong chu 18% kan lavek to don chu department ma amaro chu ta khan nia kalo soitel lawa department liu lewan tho chon kan la don chong department khan an mani an thoa an ti chuan kan lak angai chong lo departmental works kam bidang in an lo va encol saka a service a render ani ber chu a technical tak chuan rendering of services sakha ani chuan department pon min alo encol khatinga ti ni kha chuan a service ti mana khan chi ape ka ngai tin mi pakhat khan noi rukman lo thokta sila khami kuma tho khan hadang noi rukman thokle ta sila noi som pan hi ni don apa hi in chi ape ka ngai don noi som pan hi chang khan ama mingin chi ape ka ngai ngatin so department in puisa apek chu in za pahni alo la photanga alo lok to don ani chu ama mingin noi som china khatiang an tho chuan ama ming khan an lo lok to nga 2% an langa abak som chu ama kha vein register nga hi taxation department a free an se lu thei vek ani GST registration an nei thei veka an vein ziak lu tanga chi an pek tu ten peng am bil an la nuwa chuteng chuan henge ni poisa po bilan lang nuwa han tila bilan lak rolin ani berang chu an vat pe phianga cheng chuan hela a fulin release an chap to don cheng chuan phim khur takin kan kalati sol po kan lau khom ma ma ro chu sarkar ina resource ani thina tu hi kan ngai to na sa apelo po hi tuna hian kan vai ruvio ne kan nge niang a boi pui tu te kanin da minister ngai ho po hian kan meeting zo zo a chuteng chuan GST a ma kan som the nan mi pui ta tan sum tam zo kon the nan khan ma kan la me kan oh adang te tia kha chon petrol le diesel chu tel lo tura aril ro han lo ngai ola san chu kan soi ho ania adang te tia kha chon thil dang po ni theya a huam zau to da engkim khani to kha tianga kha chuan amaro chu kini in tiam na bera chuan kan soi na bera khan kan manifesto polo enula petrol kan ti pung lowang ti kha chu in mu ka ring lo hemi chunga chungchanga chuan kan film khur veo alo om palo ni chuan thudang ania nga sia lo in an lo tel ani chuan thudang ania nga amaro chu ke mani in bot sai na le amar campaign kan nei na po lung le po han kan soi to ni LMC a po khan soi kan nei to ni campaign na te om je nei zo kin kan ti pung don ani chuan ses pangin man na tur siat sa chu pa tuna ses kan man tu ma hi transparent theyang bera man tur ani ti kha i kan soi tel duwa transparent de win du do tia han the thang ko mai mai tu ni lo kan man na hi mi pui ten an hriata atianga audit le thlap thei tura ti tura nia kan finance department ten en pon kan an soi howa tukin jing thlangin kan line bia ni amhan na tur chung changa po a fel fa thiang penin tiang o kan tia a hlau ber te zinga mi kan nia ki chuan a to bera chuan nia he thil ti a hian midang tu ma han mo pu turanom lova minister kan nia i keina kamala na nia council of ministers meeting a po kaput lu nia chuan midang han mo pu tum te po han oma an han kan siam berazin bo azin bo hlanin chi ati pung te an tia kha khan ni lem lowa again yang resource mobilization committee in roman na arot na anon siama ti thei ni se heiron ti ni ro se anon ti ni deuh pera sumi bo zui chuan ma kan la a ti tun hi kan thleng ta ni